Pozdrav svima, dobrodošli na Sportivo Srbija kanal i u ovoj emisiji bavit ćemo se najavom 6. kola Premier lige Bosne i Hercegovine, tačnije utakmicom između Borca iz Banja Luke i Željezničara. To su dva veoma poznata kluba, poznata rivala i očekuje nas definitivno derbi kola. U dosadašnjem toku prvenstva i Borac i Željezničar igraju, tako reći, toplo-hladno. Borac je igrao 2-2 na otvaranju sezone sa Slogom iz Doboja, potom izgubio od Sarajeva, pobjedio Posušje, pobjedio Igman, kasnije veoma nesrećno izgubio od Slobode. Što se tiče Željezničara, oni su na otvaranju igrali 1-1 sa Leotarom, posle su pobjedili Zrinski, remizirali sa Širokim Brijegom, izgubili od Veleža i na kraju pobjedili Tuzla City. Što se tiče ove utakmice i mojih očekivanja, veoma je teško reći jer postoji par faktora koji mogu biti odlučujući. Jedan od njih jeste da Borac ne igra na svom terenu u Banja Luci, ni ovu utakmicu nažalost još uvijek, iz razloga što teren se još uvijek, zamjena trave još nije završena, tako da odsustvo velikog broja navijača sigurno će biti jedan negativan faktor za Borac, ali ipak nadamo se da motivacije neće izostajati i obzirom koliko poznajemo Lalatovića i njegov temperament i energiju i očekivanja, mislim da će svakako igrači Borca biti veoma inspirisani za ovu utakmicu i očekujem voljni moment u oba dvije ekipe da bude na maksimumu. Drugi ključan faktor ove utakmice može biti izostanak Melega. U prošloj utakmici je doživao povredu i morao napustiti teren i posle toga vidjeli smo svi kako se završilo. Borac jeste bio bolji tim cijelu utakmicu, pogađao stative, imao dobru igru, međutim, tako reći iz dva pokušaja, iz jednog pokušaja Sloboda je uspjela da postigne 2 gola. Tako da, koliko jedan igrač može biti bitan na jednoj ekipi, imat ćemo priliku da vidimo i u ovoj utakmici i da vidimo da li će Borac uspjeti da nađe adekvatnu zamjenu za Melega. I sada ćemo par reći samo da iznesem svoje očekivanja od ove utakmice. Ovdje možemo vidjeti postavku formacijsku jednog i drugog tima. Odmah na početku, kao što rekao smo, da pomenemo da Meleg i Markajić neće biti u protokolu zbog povreda. Ostali igrači su spremni za ovu utakmicu. Borac očekujemo u formaciji 4-3-3, na golu Pavlović, u odbrani Andrić, Gajić, Vojnović i Spremo. Moguće da će možda Lazić dobiti šansu umjesto Gajića, ali ipak dao bi šansu Gajiću za sada. U veznom redu desno Popara, u sredini Begić i levo Piščević. U napadu očekujem Zakarića na desnoj strani, Kulašina na levoj, veoma mlad, perspektivan igrač od koga može se očekivati neki dobar potezi, možda neka akcija koja posle može iznedriti nekim pogodkom, i Tatar kao centralni napadač. U toku meča očekujem da Zakarić veoma često uđe u sredinu terena i preuzme ulogu neke desetke i da možda čak Tatar se malo isturi desno ako Lašin priđe bliže golu. Znači, to je jedna od varijanti koja može da se desi u toku utakmice, iako je Tatar po svojoj poziciji može igrati znači napadača ili kao levo krilo, ofanzivno, veoma ofanzivno levo krilo. Ne bih bio iznenađen ukoliko u toku utakmice ga u nekim slučajima vidim na desnoj strani, a Kulašina uz levu, ili čak obrnuto, pošto Kulašin također može da odgovori na zadatke i na levoj i na desnoj strani. Možda bi se čak u nekoj situaciji kontri mogao i on naći na desnoj strani, Zakarić u sredini, a Tatar levo. Znači, vjerujem da postoji tu par kombinacija. Što se tiče veznog reda Borca, tu ne očekujem nikakve velike promjene u odnosu na prethodnih par utakmica. Od Sprema očekujem da po potrebi deluje također malo ofanzivnije,
jer je igrač koji može također da igra po lijevoj strani u veznom redu, ne toliko ofanzivno kao Kulašin, ali očekujem od njega da igra malo aktivniju ulogu u napadu borca također. Što se tiče željezničara, i od njih očekujem da izađu u svojoj standardnoj formaciji 4-3-3, s tim što će Štilić biti malo istureniji napred u odnosu na Hodžića i Hajdarevića. Znači na golu očekujem Bendera, u zadnjoj liniji Galić, Drina, Kocalić i Vego, u sredini terena Hodžić, Hajdarević i Štilić, u napadu po levoj strani Klaris Mario, u sredini Haračić i Gosal desno. Posljednja 3 igrača su veoma opasna, sva trojica, tako da definitivno siguran sam da će borac obratiti posebnu pažnju na svu trojicu, jer bilo ko od njih može da bude igrač koji će da napravi prevagu na terenu i možda odluči utakmicu. Što se tiče rezultata, teško je prognozirati ko je favorit. Ukoliko bi se igralo u Banja Luci, mislim na njihovom stadionu sa publikom, mislim da bi borac bio blagi favorit ili čak više nego blagi favorit, ali u ovom slučaju očekujem tešku, tvrdu utakmicu i očekujem vjerovatno da tu bude neka 2 gola maksimalno. Ako se setimo istorije između ova dva kluba, vidjet ćemo da zadnja 3 meča su završena remijem. 0-0, 1-1, 1-1. Pre toga borac je dobio 2 utakmice, jednu 2-1 i jednu 4-3. Ako gledamo istoriju i formu, teško je reći ko je favorit, tako da ovdje očekujem nerješen rezultat. Hvala svima na gledanju. Pišite u komentarima šta očekujete od utakmice, da li postoji neki igrač koji posebno može da iznenadi. Ja lično očekujem od Zakarića što se tiče iz borca, možda ne da odluči svojim golom, ali možda da namjesti neku šansu za igrača koji niko ne bi trebao da promaši, znači na njega bih posebno obratio pažnju. Što se tiče željezničara, nisam siguran, ne mogu zaista izdvojiti nikoga, mada mislim da su u suštini kompletno opasna ekipa. Veoma je teško predvidjeti jer, kao što rekao, igraju toplo-hladno, jedan dan mogu da odigraju veoma dobro, kao što je željezničar dobio Tuzla City, što smatram da je bila veoma teška utakmica. A isto tako sa Leotarom su remizirali 1-1. Za borac već znamo, također par promjenjivih utakmica. Tako, toliko od mene, očekujem dobru utakmicu i nadam se da će biti odlična utakmica, prava sportska atmosfera i velik pozdrav svima, pa čujemo se